Sisemzimkhulu we-SABC Auckland Park eJohannesburg kulapho zihlelwa bezirhatshwa khona nanzi ezijujileko. Umeza wami uswelekile ne-3 boys zakhe lo bendisindisile eyona nto ingihlukumeza kakhulu. The stats has escalated to 49 as per the South African Police Services. Matluone inyembezi okuchiwe zingikhukhula eMpumalanga Kapa la kubhubhe khona abantu abama-49. Laba semene ngenhlekekelo babona ukuthi mhlawumbe kuyini lokufuna bangakwenda on the ground babone ukuthi kulimele ngakanani sikhona ukuquantify ukuthi imali edzingekala ngakanani. eMpumalanga inkolo ezibili zakhona neminye imindeni ePinari isabala umonakala ngemva kokuthi isivunguvungu esinamandla sisahlele ngomvulo ebusuku. Sibaphe 3 weeks sabapha a month dala silobe sicinyelwa silayitelwa wabe bangezi wonke lawo malanga bazositshela namhlanje ukuthi basiphi 14 days ne3 days ukuthi sizovula la siyavala. Izakhamuzi zeMidlands eSoweto zivuke injebovu zathi ilothe liphelela phezukwazo izenzelwa azikho nakuyigezi solo zayigcina ngomhlomunye batsho iEskom ibaqala ngekhona lelihlo. Kuyangithokozisa ukubuye ngihlangane nawe mbukele endabeni zesidebele kweSABC 1 nginguCedric Mwebya akwande. Bamachumi amane nethoba abantu ababulewe zingikhukhula eMpumalanga Kapa ukusukela izolo. Indawo ye-OR Tambo ngiyo ebetheke khulu. Izakhamuzi zeDikholini eMthatha nazo zonakalelwe khulu. Izindlu bezingaphakathi kwamanzi kwabe kwafuneka bona abantu babalekele emthini. Ibhisi beyilayitha abafundi abali-13 umchayeli naloya sebenzisana naye ikhambe namanzi naye eQibhloho. Kubikwa bona abafundi aba ngebesikolo iJumba Senior Secondary School eTabazi ngaphandle kwemthatha. Umbelethi obhujele umntwana bekalapha azokuqala umntwana wakhe ngethemba lokuthi uzamfumana saphila kodwa nakunalokho wafumana indaba ezingasemnandi. Ndiva kabuhlungu kakhulu ngathi ungengenzeka. I'm asking me a question that ekutenze baye esikolweni namhlanje kubuhlungu kakhulu. Kubuhlungu sisikakhulu. Unethemba ma babesitsho abanye abazali banethemba lokuba mhlamba abantwana babo bangafunyanwa besaphila. Alikho kumithemba. Kutheni? Because these hours sezininzi kakhulu ngoba izolo besilapha. Ngahamba ndayojonga esibhedlela abantwana bayi-3 ndafike engekho wethu. Unduna kule eMpumalanga Kapa Oscar Mabuyane ubiza umhlangano ohabekileko nabika indaba ukuyokuveza imininingwane epheleleko ngehlekelele. As of now, as we are seated here, the stats has escalated to 49 as per the South African Police Services. So, as we said, the numbers are just escalating. Izakhamuzi bezakhe endaweni esesikhisini esisele zinganabuyo zithi nanyana kusikhatshana abatshelwa bona basuke endaweni le kodwa ungasibala bekangakhulumi nabo kuhle. Ukuphulukana kwethu nezinto zethu kusivisa kabuhlungu kakhulu. Ewe kona umasipala kudala emane esishukumisa into kubana masihambe apha but akashukumisi ngendlela eright. Imindeni eminingi iselinganabuyo izakhamuzi ezithindekileko zihlaliswe emaholweni nenkulweni zomphakathi. Omunye umosindileko utubethekile ngombani umuntu omsizileko ubhalelwe ukusinda yena. Umeza wami uswelekile ne-3 boys zakhe lo bendisindisile eyona nto ingihlukumeza kakhulu liyoba unisindisile yena akakwazi ukuhlanguleka. Asoze ngixole anifuna uxoka asoze nje ingixolisa bazoshiya lo mntana wakhe ka201 lo uzulayo ngoku akekho siqonde apha yazula phayana uhamba nabatata bakhangela abantu then iboys ezithu ukuthi azifumanekile lo mncinci nalo uphakathi then umama wakhe nomntana lo oyi-firstborn kwabe kwezi boys akafumanekanga. Uyaraga umsebenzi okufunana nenidumbu zabanye abantu. Kanti kusesenjalo naKwaZulu Natal ngiswezo konakele inkolo ezilithoba ngaphakathi nangaphandle kwePietermaritzburg ezonwe eMawururu. Isikolo iNhlamba Masoka Senior Primary School eTaylors Hall hlanu kwePietermaritzburg singesinye esonakalelwe kakhulu. Ababelethi babawa isizo la msinyazana balila ngokuthi abantwana abatlola inhlahlobo zangaphathi komnyaka bazokuphazamiseka. Phambidlana namhlanje umbiki indaba wethu uMondli Radebe ukhulumisene nabantu abonakalelweko.
Akafushane nje mhlawumbe mase usichazele nje ukuthi kwenzakaleni ngesikhathi kuhamba uphahla ekhaya. Uthe ngekhathi nje lasemini izolo emini yasekuseni ngabona nje ngivele lapha ewindini ngilunguza kuba ngibona kunomoya omkhulu mangithi ngiyaqalaza nje ngiqalaza egcekeni nezingane ngabona umoya omkhulu ngamemeza izingane ngazama ukuphuma kwafika umoya wangena endlini la kulele khona izingane zabafana kwazumba ukuthayela ngenhlanta leyo ingane ibikhona phakathi ngizama ukuyimemeza ukuthi ayiphume yaphuma eminyango ngoba nomnyango vele usuvulekile. Nomoya onamandla udale umonakalo omkhulu. Isifunda sethu izolo besibhekene nomoya onamandla imvula ezinamandla kwaphinde kwaba ukukhithika kweqhwa kodwa okudala umonakalo omkhulu yiwona umoya onamandla njengoba uyise ihlahla kwaba futhi nenqalasizinda lena ehambisa ugesi emphakathini yethu. Umnyango ke uyabambisana nabo bonke omasipala kanye no-Eskom futhi ukuqinisekisa ukuthi imiphakathi yethu iyakwazi ukuthi ixhunyiswe kugesi. U-Eskom namhlanje kuseni umbiko osinikeze wona ukuthi umsebenzi uqalile zikhona indawo eseyixhunyiwe kepha zikhona futhi ezingakaxhunywa o-Melmoth eShowe oGingindlovu indawo nje eziningi zikhona kepha ungqongqoshe umfundisi uButhelezi akucela kakhulu kwizakhamuzi yikhona lokho ukuthi sibe patient njengoba umsebenzi uqhubeka nokwenziwa. Sizobuyisela izintambo ngakuwe studio. Loyo ngumbiki indaba wethu uMlondi Hadebe okhulumisene nabantu abonakalelweko. Kanti eMpumalanga khona izinkolo ezimbili zakhona neminye imindeni ePinari basabala umonakalo ochiwe sivunguvungu esinamandla. Amaklasi onakeleko awanamuntu lokhu kunjengombana kuqalelelwa ukuphepha kwabafundi amaklasi abo engingaphephukileko. Abantwana bebafundela ngemaklasi aphephukileko bahlanganisiwe ukwenzela ukuthi ifundo irage. Ikhansela lendawo libawa umnyango wezefundo ukuthi ulirage msinya ihlelo lokulungisa umonakalo lo. Itolo sivuke sathola ukuthi kunemonakalo la esikoleni eMbongeni Primary School. La kugwabuke khona amaklasi lang5. Iroof yashaya itransform lenye yayeyowela ngale masenka wela ngale ngasestradeni. Uma ishaya itransform bese sibita baka Eskom. Idorobha leMbombela libike izindlu ezima-30 amaziko wezamasiko amahholo omphakathi kunye nezinkolo ezintathu ezoniwe siwuruwuru. Umasipalata ufake isandla kilokhu. As a municipality, what we did immediately was to ensure that we give safe spaces for those that needed safe spaces. We then ensured that they get your tarpaulins, your gas stoves, your blankets and your sponges so that they'll be able to be covered just for the night. Nakusenjalo umnyango wombuso hlanganyela nokuhlaliswa kwabantu uthi uzokuhlola qangi ngemva kwalokho khona kuzokwazakala ukuthi kufuneka malini ukulungisa umonakalo lo. I-Disaster Management Center i-activate yonke ipersonnel noma singase mhlambe balingani bethu labasebenza ngenhlekekelo babone ukuthi mhlawumbe kuyini lokufuna bangakwenda on the ground babone ukuthi kulimele ngakanani sikhona ukuquantify ukuthi imali edzingekala ngakanani into khona ukuthi process noma ukuthi indluliso konke lama processes. Izakhamuzi ziyeleliswa ngokuthi zicheje ziyelele ngaso sonke isikhathi. Khona mabona nowodwa abantu bathi bazikhuphe zonke ingubo ngekasini solo kuyafana. Igabhogo ithe khiya endleleni nendabeni zemaluti ubusika fike msinyana nonyaka nje. Wabata ntate lo tswela ka ntle o tswa ka lebaka fela tjena na a ntate o ke ba tswela ka ntle o di bona thabatsane di jwantsana wabata. If the trucks are stacked or the motorists are stacked, it's not only us or KwaZulu-Natal who are suffering. Both of us were suffering. If we are having a lot of resources, we are able to cross to KwaZulu-Natal to assist them to clear the route because whatever happening between us is affecting us both. Iphiko lezehlekelele kumasipalata wesiyenge sethabo mfutsanyana lithi lihlanganyele nabo zakwabo bakwaZulu-Natal ukusizana ngenjijilo abaqalene nazo khulukhulu ngendlela. Kujame yonke into eMidlands eSoweto njengoba izakhamuzi zivale indlela ngamatayera avuthako namatshe zilila ngegezi. Izakhamuzi zithi sekuzimveke ezinganagezi begodi kezalinga ukukhulumisana nehlangano ephakela igezi kodwana inlilo zabo akhange zilalelwe. Kumenze ukuhamba kweimoto eSoweto njengoba izakhamuzi beyithukuthele iganunu wabo beyivale imigwaqo ngamatshe nangamathaya avuthayo zithi zifuna ugesi.
bakhuluma nge3 days ukuthi kule 3 days sibavulele lana le 18 enizibona sizibharakayithile ukuthi beze bazolungisa ngiyayibona i3 days sibaphe 3 weeks sabapha a month dala silobe sicinyelo silayitelo hayibe bangezi wonke lawo malanga bazoshitshela namhlanje ukuthi basiphi 14 days ne3 days ukuthi sizovula la siyavala kanti bazoshitshela ukuthi bazosilungisela after 14 days. Amaphoyisa omgwaqo asebenze kanzima namhlanje kanti awaqhuquzela ukuthi abantu mangabe benengqinamba banazo bavala imigwaqo. If you have got challenges, let us not close roads, because of when you close roads, you encouraging lawlessness. Ishoshovu zomphakathi zithi abantu kade bekhalela uEskom kodwa uEskom ubashaya indiva. The community has been days without electricity, even days with electricity. They've been inconsistent. Sometimes we go through load shedding or load reduction, and at the time where electricity is supposed to come back, it does not come back, without explanations, etc. Kuphazamisekileke ukuhamba kweimoto ngoba bese kumele iguqule imizila ehamba ngayo abantu bengafuni ukusuka emgwaqeni bewufuna la ugesi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni zeSABC ngibika ngiseSoweto eGoli. Nasibuya entolo. The municipality was supposed to engage the community at large. My grandparents, my mother, my father, everybody is in this graveyard. Izakhamuzi zilila ngokuvalwa kwamathuna ngombana agcwele bathi ngathana umasipalata ukhulumisene nabo ngaphambi kokuthi awavale. Indaba zisekhona mbukeli nazikuphundile kuyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Asikhambeke. Ufuna ubulungisa umphakathi weDurban Deep eJingalanga eJohannesburg. Ukulandela ukubulawa komlazinyana weminyaka eli-14 ubudala welikhona force. Indoda isolwa ngokubulawa kwakhe ivele ekhotho kaMagistrata ngelesithathu. Umduduzi Mnisi weminyaka ema-39 ubudala usaqalene necala lokubulala kanti icala lakhe lithuliswelwe ulesithathu weveke ukuyokufaka isibawo sebheli. Umphakathi weDurban Deep bewuchagala ngaphandle kwekhotho ufuna ubulungiswa okulandela ukubulawa ngesihlungu kwakalikhona force. Isidumbu sakhe satholakala siciyiwe emangweni ohlani kwekhabo ekuthomeni kwenyanga le. Unyamalele ngesikhathi adlala nabakhozi bakhe izakhamuzi zifuna isandla somthetho sisebenze. I'm angry as a woman. I'm very angry because when I get into the court, the guy was on the grandstand. He was like, what he had done is a good thing. He was smiling, looking around as if nothing happened. It needs to be stopped by us actual men. All the men of South Africa must stand up and say, not in my name. It can, if a child boy can say that, then everything will be sorted. Umnisi usavalelwe ngesitoksini ukufikela la yokuvela khona gode khotho. La kulindeleke ukuthi ayokufaka isibawo sebheli. Been postponed to the 18th is to allow the state to conclude its investigation in respect of the bail application that the accused wants to bring before court. So it will include the profiling of the accused, checking whether or not he has any previous convictions. Iphiko lezokuthuthiswa komphakathi lithi liyosiphikisa isibawo sebheli ngenzathu zamacala nawo ngokudlelezela nokulinga ukubulala. Umasipalata weSteve Tshwete eMpumalanga ukhuphe isaziso somphakathi nabangcwabi ngokuvalwa kwamathuna engamakhulu endaweni le. Lamazindla wesine avalwa ngumasipalata ngemva kokuzala kakhulu. Khathesi umasipalata lo usaqala ezinye indlela zokusiza abantu. Ikamba yamazindla weFontaine izele amayeka khona ayokuvalelwa futhi ukuthoma ngomhla ka1 kuvela abahlinze. Amazindla la sekazokuvulela imndeni yazibekela indawo zokungcwaba kwaphela. We noticed that before the 1 July of 2025 this place will be closed, but as a municipality we do have other 3 alternatives where they can bury their loved ones there at Rondebosch and Skuluwe village and also Gwaza Muguhle Henrina where they can bury. But here the site that is still available is for the kids and also for those ones that they've reserved the sites. Amanye amalunga omphakathi athana inhlobo eziningi ezilele emazindleni la
kodwa basamukela isiqundo sikamasipalata. Abanye bathi bathonyekile ngoba namanye amazindle ekungcwatshwa kiwo akude khulu. The municipality was supposed to engage the community at large as to hear their views, how they feel about the moving from this graveyard that we are at. My grandparents, my mother, my father, everybody is in this graveyard, my son, my husband, and I understand that it's full, and I know they've got a huge water problem. From the get-go, we weren't supposed to even bury here at this Fontaine Cemetery because it's a flooded cemetery. Idorobha leMiddelburg alikaqalani nomraro wamathuna kwaphela. Indawo ehlelo ukuvulwa amathuna amatsha kizo nazo zinemtswela. Here in Middelburg, we have a challenge that if it's raining too much, we have groundwater. This all entire Steve Tshwete got a lot of water. But the place that we want to do a study, when it was to N11, Doornkop, it's where there's no much water there. Umasipalata ubawa izakhamuzi bona kanje akhe zije zingcwaba kamanye amazindla. Mbukele sibawe umbono wakho ngale ndaba yamathuna avaliwe kweMiddelburg. Asizwe bona ubeke wathini. Ngangcono kakhulu ukuthi abantu ababuye emakhaya basuke emakhaya bongcwatshelwa khona emakhaya. Kungcono usebenzise wona lawa wakudala sinqwabe abanye phezulu kwabanye. Uhulumeni kosa implementa nika abantu lezo iganga sokhona ukuthola indawo zamathuna ngoba nanje la iwathi 6 asana ndawo nje yokubeka. Fanele bavume ukuthi bashise okungenani ke umuntu angcwatshe phe kwesihloko sakhe. Akurake ngaleyo ndlela vele sazi vele ukuthi abamkhulu balala la nathi siyokulala la. Hayi vele ayikho into ezokwenziwa ngaphandle ukuthi nje kulothiswe suke kushisa umzimba kuphela umphefumulo suke usezulwini. Emakhaya kugcwalanga government makancedisa abantu abathutha abantu ayobangcwabela emakhaya la bezalwa khona. Mbona ngiwe mbukeli SABC ayizukuthwesa umlando wokuziphendulela ngombono mbukeli. Kazemali ranta lehlile nalinganiswa nezinye imali ezikhulu. Asikhambe sokuqala ngekwekwezini bana abaphethe ziphi namhlanje. Akwande sibu niphethe ziphi namhlanje. Siyathokoza Cedric silotshisa umbukelo khona usekhaya kungolosithathu namhlanje lihlelo elikhethekileko lapho sijeje khona ke ilimi lesindebele ukufunda kwalo engikolweni. Siyazi khona ukuthi ilimi lesindebele kuseselilimi elisathuthukako kodwa ke ezinye zenkolo kuvela ukuthi sekunokuthuselwa lokuthi batsho bafuna ukuthi isindebele sikhitshwe lapho singasafundwa ekubalwa hlangana indawo yalapha kwahlanga eDelmas. Zikhona ke inthekeli zethu esizokhulumisana nazo enambama namhlanje la siyokucheja khona ke ukufundwa nokufundiswa kwelimi lesindebele enkolweni ezikhona lapha esifundeni seMpumalanga. Ngiyo ke indaba esiphetheko namhlanje. Sithokoze sibu asikhambe sokuqala ubujamo bezulu nobusayi. Sithokoze Cedric selotshisa mbukeli ekhaya livulile pheze inaga le yonke izinkomba zomoya lezo zibonako livalile ngapha ke ngePumalanga Kapa bese kuba namakhefezana angakhonakala esifundeni sangale ngakwaZulu Natal ngeligwini langakhona. Kusasa sinesilemukiso esinengi hle sekungu ebonakala endaweni ezinengi zeSouth Africa nangapha ngeNorthern Cape nangapha ngesifundeni sange Gauteng kanti ke nesifunda sangale ke ngeMpumalanga nakwaZulu Natal. Sitholela phake isilemukiso somoya owenza bona ilwandle libe bukhali ngale
ngendaweni zange KZN. Siyakusuduka ukwazi ukubona ukuthi anjani amazinga okuchisa eGauteng nayo njengendawo eziningi. Sesemakhaza iJohannesburg nge3 ngemva kwamadina nge16, ePitori nge18 ngemva kwamadina kane ebusuku nekuseni iFoil Limpopo. Bonakala ke lapha ePhalaburwa khona kuzokufuthumala ukuthi kwezinye indawo ezifana nePhulukwane kube makhaza ezinye zipholile. Sokuqala isifunda sangaleke ngeMpumalanga makhaza kule endaweni eziningi abantu abambathe bafuthumele khulukhulu lapha eEmelo nalapha eStanderton boMiddelburg kwaMhlanga kwaGafontein kumakhaza iKwaZulu Natal nayo ke imakhaza lapha khulukhulu eKokstad imini yonke ukuthi eRichards Bay uLundi neDurban kuphole iDurban nge22 iPumalanga Kapa le yake la sibona khona ke ukuthi kusesemakhaza endaweni eziningi khulukhulu lapha eMaltswayi imthatha nge18 ngemva kwamadina East London nge20 ithi ukuphola lapha ke eTjingalanga Kapa Cape Town nge19 ngemva kwamadina nendawo ezinengana zibonakala kuyi19 degrees Celsius ngale ngemva kwamadina iTlagwini Kapa le yake nayo imakhaza njengeSouth Africa yonke khulukhulu eSutherland nge-5 ebusuku nekuseni Freystata nayo ke imakhaza lapha eFixburg makhaza khulu nemini yonke isifunda sangapho ngeFreystata yenibathe nifuthumele kokugcina sicala lapha ke iTlagwini iJingalanga nayo ke ithoma ngabo 0 ekseni ngokuhamba kwesikhathi isifunda naso simakhaza nangemva kwamadina sibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Tido Ezilandelako ngezesulu ngeiri lekhomba zikhona kusasa zeSwati. Busayi singakhamba